Shubor nakaslem jong unong san hima. Kaseng Hinyo Tribute Council Sengkme harangkat ka Jingsan Ran lang kinong yalam bat kidukot na po ka Jaintia Hills District Union ba kentop yaki is Jaintia Circle bat narpo circle haka khandai tarik unai luar arhajar apawar kalayo banlet yuk kejat bat jurep yakasnong baikam kabadan hak haput ke Meghalaya bat Assam ha is Jaintia Hills District Rata Chera Sector ka jingjengai na Shillong ban poi sya kanekasnong kalong kumbasis pa an rupau kilometer AA leng ba ka National Highway 6. Kani kasnong kadon kumbalay pahinyaw tili kilong yeng, bakin top ya kumbalay spa arngot kinong syongsnong, kibaday ki khasi penar. Kibala syong lasa ha kani kasnong mentada ki pau tili kisnem. Kata na du kisnem siya jar kandai spa andri pau tam. Kinong syongsnong ha kani kasnong, kiday kiba da kabarep baryang, kumukway tempo bat kiway ki marem. Hadin beladon ke jengker pat na kaliang kinong syongsnong jong kani kasnong, ya kinong yalam kaseng banwan pet yaki. Kaseng hapo ka jingalam u General Secretary CEC Ba Roy Kupar Sindram lembat usamla Isaac Basayomon Assistant General Secretary CEC Francis G Maulong Organizing Secretary lembat kiwei kinong yalam na Jaintia Hills District kilahiyar sya kani kasnong bansngo bat banjoi dala ki jong ki khmat ya ka jing e bat jing shitom jong kini ki parado ki parasnam ki basyong basa ha kani kasnong haba poi sya kani ka jaka nakaliang jong kaseng kilalap ba kani kasnong ka basyong basa ki parado parasnam kila sya e ben badle ben sya bapalan habaro kiliang watla nakaliang ka sarkar Assam ka bakam tray ya ki jaka ki puta ki barep baryang bat basyong basa kinong syongsnong Henry kam iPad e ki jingarap leng baki kam penroy la kalong kilenti ki singkien ne ka umbam umdi bat wat ka jaka sumaru kamdon kumju ka surak kabalati bat bu maunong rem na du kisnem arhajar khat riu arhajar khat nyo la e khongreng bat om shimla le AA ban shna ya katika surok kaban poi hadu apo shnong lawan mi ha office ke jongi ke Shillong kini isni ladam hoi na kaliang yo kaseng jing syangi la de bentun bet ngadu panai mi mat penginwan ha kasngi ka bangimut banwan chani ka surok ka mo ka kelon ngam nyimla lenti tak keduk menstep ni hakon pensangi no eta hasni tinggal akmi lenti ba ngin dia don lang hak nika snong la jongpi ilayo sngo ya kijing e ndia insert ne kijing e kendu kijongi bat ki kun samla jo snong la jongpi lembaga ting kren bat ki noelam kijongi na po is Jaintia la pentip yengi bat kunju ki noelam na po Jaintia Hills ngaso panay play kisipay na po West Jaintia na East Jaintia kundu na po Narco Circle playwan lang bat idon rangi ki paranoilam na po ka central body playwan lang matasi iswa bangan keren dia ngaso man penipu dia si bom itu kekerting na jonga di Pak Roy Kupar Sindram ngadai General Secretary dong ka HYC Sengkeme katrai snong ngadai na po Shela badai border ba Bangladesh po is hasil district ngasyong asa Shillong ngatrai ru ha ka kam jasad-an kumuwi ni lawyer di ngatrai pi yo iya ka jinya lenti no kaseng ya lor kata kanong rem da si berkiwat ya jinya rap ka jongi kamtam e abai de ka ni ka kam border ada pipet di YouTube si pipet itoro ngiyo ya ki social media yo iya ka ek ba ka seng gayeng kamtam e ban persya ngani ka jinya sign MOU apa ka sarkar ka jongi ba ka sarkar Assam kamtam ki jaka ki paham ante ko West Coast Hills kumju ba habi boy hadin ba nilai kendu ya ini kinong syongsnong kinong pi yang ya Shillong nakaliang ka jongi gilay persyang banwa jingtip lomba ki pot isla ilayo ya ka kopi jong ka MOU ya ka balasain da ka sarkar Meghalaya ba ka sarkar Assam kamut apa deng chief minister jongi ba chief minister jong ka Assam but kata ka jing soy gila don ka jing penbet jikin rifli ki jaka rifli ki sector but kawai na kita ki sector ka de Rata Chera sector di kata ka Rata Chera sector kat kumba kalong menta ka jing penbet kut apa deng ka Meghalaya ba Assam kumba ka pau ka jing ko yung bakasnong Rata Chera kamalidor pat ka border perdet kinhap no siya Meghalaya pat kut usam hak baka kasam kan pet kan day nadu kamalidor bridge kamu ka jingking malidor baki jingya sami ukut kindai
ban penia khlat ya kata kan dei takawak magilo ti ban pet ya kijing tho kamlong ko besuk ingi ban sopo kamut ayu nang nu sedang uput usang kajingwan mentang si ka jongi kolong ban lap kala ki jongi mat ban yo i ko kumlu bangi ngila ban yarap ya ki ka kum kajing sopo ka jongi kolong ba kani ka snong ngadu ba ki brio ki jongpi ki temen ki jongpi ki wan ban shong ban sa kani ka snong kadai lembah ka jinya penbet banwan ban rep ban riang kini kijaka kijaka ke bahap ko asa kadai ko sa asa kum gajing suku ka jong ni kele sia usnem khat nai spa nyo ko ar por bengiyo la ka jong ka jela ka kum ka North East Reorganization Act la don gajinya penbet mo yo ku usam nadu na on sedang ka asam nadu na on sedang Meghalaya ki kumbalaong mene dei ini ginok mi benya tu le sia tu kapor pat kala adon katinya jiet jongpi nang nehi bapi kwa bapi hap satu asa kumba kalong mentah le si kalat kalenti ka beli banwan biang kading kajing penben but apeng ka jela ka jongi ka jela asam dika busufi kalong ba lada dei bangila tip ya kani kam asua jong kani kajing submit ya ka MOU la ne kajing wan tu kini regional committee ka kam kan ampun suk ini namar baka sorkar kala sna ya ka regional committee na bentar ka East Giant Hills District ya bola kli da uba snya balang dhar mu chairman jo ka regional committee kajing sha ka regional committee ila dei ladi kala dei ka kamram ka jongpi kum kinong snong lada pikwa bandon baka Meghalaya kane bandon no sya ka jela Meghalaya pila dei ban ajing tho reka kum kajing tip ka jongi ka jing suhu kalong ba lampoi ka kajing tho kum kalong ta wala kataru nakalian jo kaseng niu lawan mentang kasengi kani ka jaka kani ka snong ngajong pi nila sotu ya ka jingje ka baki pi ya kendo kum kinong snong kum ki pardo parasna ngajong ngi si ong ngi kentin baka jai penriu ka jongi ngi don tang kowe ka jai penriu mo penar hoy war maram lengam ngi tang kowe ka jai penriu baka ta ka jai penriu nyok trap ka lada ki jai lada khat jong ka jai penriu ka jongi lada usong usa ha ka no ka jaka kum kaseng ladi ki don kam ke jing yarap ka jongi ngi kloi bandon kata ka snong kata ka jaka ha ka no jaka ka baki bisong bisa kementar singi lawan ka jaka ka jongpi kumbang ong epi kot ngimdei ka bor ka bala bandrai ban penhap epi sa Assam na ban penhap epi sa Meghalaya dekai ka bangi ngila banle kalong ban persang la ibo ribarit ban yarap epi ha kalenti ka bangi ngi sodei bat ngi songla ban yarap bat kumbang ala ekren ni kini ki samla ki bawan na terus ni hapo office ba ka initiative la ne ka jing stang ka de banlong na pi pa kamdei nangi komot bagi jing tho ki jing tar ki de banwan na pi kum kino ni kum ka seng ke ka bangi ngila banle kalong ban yarap epi kalong pidon kam ban ye kendu yano ngila ban thawi kila kilenti ba pi pila ban ye kendu lalong ba ngin pensau thu ya ka sorkar banbu ke jing dawa mak jong sorkar ngin yarap ya kata ke jing don kam ke jong pi like initiative la ne kata ke jing stang ka ya ka kam ka di bente na pi jong song ka ba ma ka long ba mentar sngi ngiwan le se hang ni ban pi kan snow mo pi yang i kita jing ek jong pi ba pi kwa ban don po Meghalaya de la sha le si sngi mi na ka ni hi ko ju ka snong ka jong pi ka ban ong pat em ngim kwa ngi kwa ban don cha Assam tang long ka jing le ran yang i la dang ngi sim ke initiative de ka jing kan tu ka jong i pi ka long bala da pi kwa Pitrang bandon hapo Meghalaya bandon lang bat ni nakaju ka jalamu kung bidong ni adon ya kaju kajengmut jang perhat kaju ka rukom bud ya kaniam rukom kaju kajingya batkur bat kha kaju kajing kabam gadi kariam gabet so tenat hipan ya don lang haju kaju ka mo kaju ka jala kaju gari ka jongi di kajing tentu na kaliang ka jongi kajing ajingmut kalong ba kumahalong ni si baka initiative pagkajing stang kariban stang nang ni napi tada pia don life hope san ye life hope san kan klik ye life punyo ye komat pabarak kita ki life punyo hoy ngamte baro tingila penomyo telada kam majority la ni ki babon ni kinong snong nang ni ibede kordo persnang di longi ki kwa kondon sa Meghalaya kamot kadiban wan gajing po kabasay na pi nang ni sa kibor ki bede pet kabaningkong Saudi jong ka East Giant Hills District na try na kaliang jong pila adon gading po kabalaay kabaar kalong ikinong mi ikmat na po East Giant ya bagkumju na po Giant ya bahamtam ya yaw chairman jong ka regional committee
Dia na kata kada ni kwa hi ban lek syak kata kai rilajang om na untang ni kwa man lek syak rilajang ni kwa man syang hendreng ha ka jing sngo jong nga hi kom ka khna sngo nga syang ne nga sngo kom bangal long kum ka nong syang wai kanong syang wai ngala long kum kanong syang wai ni la long kum kinong syang wai ni syang sini sa asam ki problem sung ki pun ha dengan ya tu ipi tarai ha ka sisni de tip gila ne ban snap ila ban snap udukar ha do no hoi teng WhatsApp ya kecing-cengan jungi teng hakmat jungi wong oi korbo kene korbo na ar pore bade ar korsena kemudian hakmat jungi wong hoi ngan le bat shedin jungi wong gimle dena kata kadau ni kerpat juri pi longka kejingmut bengi pan napi mensa hato kadang la ne em yangi bangin lek sekata kerila jong ni om la syu ladang ni om la rusa bat ya pi barok kai ni ki badon buram kerpat ipi ben som ha banan kat bengi dangi sak makna sya asam tu wat om dina ini nama shibun gijing ting per kila wan ti hakini ni sini asni ro ngayo snow bagi orang mereka phone kan poi hanga dan gijing ting per kawan be wat la kataro hanga himar wai ngan om ting wang bele yu ting aba udah khar ngan ting yu ngan om ting da ukwa ban kran yang ali kran makna namar ni klem yai klem galenting nyai kat kum galenti jong ka ai klem nyai palat put ya kata ngidang nyai ya galenti ngidang nyai da kejing sapu ngidang jai da kejing ya keren inde binga dan ki boang ro ini da pilek sya asam da pi ngan tu hapi kat tu kan ni problems namar pindah sengotu da pila mata yang ni dan bagi orang ini da pilek sya pot ni khalia ti ki asa kinong asam kinong pi kilek sya me khalia ki jaka puta jong pi sya asam hato man long ha kajing sio jangan ngindon hok syu si habang ngidehi bat udah karu sya me khalia ru sya po asam dia don ni penting kum kita ki jing penting jing persir ki wan hangi long ki wan ki persong ini lene udah karu wan ban corruption ni ki jaka jungi lene udah karu wan ban shimna ya ki ying besam ki jangi dan kum kita ki jing ting persir hato ngi kwa ya thi menta bakin pentia pensyang ini bapin bu yang ha kata kelenti ke bedai bapin dan rengkat badni wat langi hak syano syano wat mut ke jingwan ke jong fi bangi du jing ke jingwan ke jong fi menta ke sini ke de ke jing penan ke krau yang hitam kumdang lawan war na du ni silong lawan satu officer amra ku bar syashna mang tin sawan don ki bru ong ongim don ha kata ke sini don ki bru ong ongi don dakam hoi ya kata ke kam jong fi ngan om snow in mereka jing snow bat ke jing snow buram ya pisa bapilawan bapilak yang ki jing ke jong ni bapilak sngap hero bat pila le hero bat